ጾምና ጸሎት አለ። Thanking God for the entire month እግዚአብሔርን ስለ ወሩ ሁሉ ማመስገን and asking God for the new month. ስለ አዲሱ ወር ደግሞ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ Lord, what are you going to do for this new month? እግዚአብሔር ለዚህ አዲስ ወር ምንድነው የምታደርገው? What is your plan? እቅድህ ምንድነው? Give me your word. ቃል ስጠኝ። Release your word upon me. ቃልን በእኔ ላይ ልቀቅ። I need something new in this month. በዚህ ወር አንድ አዲስ ነገር ፈልጋለሁ። I want to see the move of God in this life. በዚህ ህይወት የእግዚአብሔርን እንቅስቃሴ ፈልጋለሁ። Unrighteous must be exposed to the truth. የጻድቅ ያልሆነው በእውነት ውስጥ መያዝ አለባቸው። Righteous people are to increase. ጻድቃን ሰዎች መጨመር አለባቸው። አሜን። All the evil doers, ክፉ አድራጊዎች በሙሉ the liquor seller, stealer, liar, ሌባዎች፣ ውሸታሞች፣ መጥፎውን የሚሸጡ በሙሉ drug sellers must be captured by police. ሐሺሽ የሚሸጡ በሙሉ በፖሊስ መያዝ አለባቸው። The stealer must be captured by police. ሌባ በፖሊስ መያዝ አለበት። The righteousness has to increase. ጽድቅ መጨመር አለበት። How many of you want this? ስንቶቻችሁ ይህን ትፈልጋላችሁ? That's the kingdom. ያ መንግስት ነው። All the righteous, unrighteous will be exposed. All the righteous will grow. የጻድቅ ያልሆነው ሁሉ ይያዝና ጽድቅ የሆነው ደግሞ ያድጋል። He is a God of truth. እሱ የእውነት አምላክ He ነው። is a God of love. እሱ የፍቅር አምላክ He ነው። never allow the unrighteous to grow. ጻድቅ ያልሆነ ነገር እንዲያድግ በጭራሽ አይፈቅድም። He will make every righteous to grow. ያንዳንዱ ጽድቅ ነገር እንዲያድግ ያደርጋል። If you go home and read Psalms 37, you will see this very clearly. Psalms 37. መዝሙር 37 ቤታችሁ ሄዳችሁ ስታነቡ በግልጽ Very ትመለከታላችሁ። powerful Psalms, okay? በጣም አስደናቂ የሆነ መዝሙር ነው። How the unrighteous is destroyed by God. ጻድቅ ያልሆኑ በእግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠፉ፣ How the righteous is growing. ጻድቅ እንዴት እንደሚያድግ። Year after year, this is what happening for all the days of this earth. ከዚህ በኋላ በምድር ላይ ላለ ቀናት በሙሉ ይህ ነው የሚሆነው። Hallelujah. So you should know what God is doing. እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግ ማወቅ What the አለባችሁ። church is doing. ቤተክርስቲያን ምንድን ነው So የምታደርገው? the liar, stealer, unrighteous must be captured. ውሸታሞች፣ ሌባዎች፣ ጻድቅ ያልሆኑ Lift ሁሉ your መያዝ hand. አለባቸው። Hallelujah. እጆቻችሁን All the አንሱ። unrighteous must met with an accident and die on the way. Hallelujah. All the unrighteous. ጻድቅ ያልሆኑ በመንገድ ላይ በመኪና አደጋ ይሙቱ። Judgment of the Lord. የእግዚአብሔር ፍርድ። Captured by the police. በፖሊስ ይያዙ። All the unrighteous must be exposed to the truth. ጻድቅ ያልሆኑ ሁሉ ወደ እውነት መምጣት The አለባቸው። truth is a light. Come upon them. አሜን። እውነት ብርሃን ነው፣ በእነሱ ላይ ይምጣ። In the last month, God destroyed many unrighteous in the land of Yemen. Okay. በየመን ምድር ላይ በዚህ በመጨረሻ ወር ብዙ ጻድቅ ያልሆኑትን ሰዎች We እግዚአብሔር clap and thank God for that. ለዛ We እግዚአብሔር clap and thank God. Hallelujah. Hallelujah. Out of our prayer, it's happening. ከጸሎታችን የተነሳ ሆኗል። It's a good thing. መልካም ነገር Is it not a good thing? መልካም ነገር አይደለም? When the unrighteous people are captured by police or they die, other people they are afraid to do this. ጻድቅ ያልሆኑ ሰዎች በፖሊስ ተይዘው ወይም ሲሞቱ ሌሎቹ ሰዎች ይሄን ለማድረግ ይፈራሉ። Otherwise, everybody want to sell drugs. አለበዛ ግን ሁሉ ሰው ሐሺሽ መሸጥ Everybody ይፈልጋል። want to steal. ሁሉ ሰው መስረቅ ይፈልጋል። Everybody want to do wrong. ሁሉ ሰው መጥፎ ማስራት ይፈልጋል። Why? ለምን? These people are doing wrong. They are all okay. እነዚህ ሰዎች ክፉ ያደረጉ በሙሉ ጥሩ ናቸው። So I will follow the same way. ስለዚህ አንዳንድ መንገድ ይከተላሉ። No, Bible says. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል Suddenly they will die. ድንገት ይሞታሉ። The place where they are, you cannot find them. ያሉበትን ስፍራ ማግኘት አትችሉም። The righteous will live long. ጻድቅ ረጅም ይኖራል። And their generation will live forever. ትውልዳቸው ደግሞ ለዘላለም ይኖራል። Clap and thank God. አሜን አሜን Hallelujah. አሜን The righteous will be satisfied with the little what they have. አሜን። ጻድቅ ካለው ከጥቂቱ ነገር ጋር ይረካል። God is telling very clearly. እግዚአብሔር በግልጽ ተናግሯል። Coming month. በሚቀጥለው ወር Coming month. የሚቀጥለው ወር Your mouth is going to be filled with good things. አሜን። አንደበታችሁ ሁሉ በመልካም ነገር ይሞላል። Amen. አሜን Hallelujah. አሜን። The coming month. መጪው ወር Your mouth is going to be filled with good things. አንደበታችሁ በመልካም ነገር ይሞላል። Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን Your mouth is going to be filled with good things. አሜን። አንደበታችሁ በመልካም ነገር ይሞላል። I was asking God. እግዚአብሔርን ጠይቁ። How the coming month? የሚቀጥለው ወር እንዴት ነው? Lord, give me a word. እግዚአብሔር ቃልን ስጠኝ። I feel very weak and tired. ድካም ይሰማኛል፣ ደክሞኛል። I want to see your move.
እንቅስቃሴህን ማየት I እፈልጋለሁ። want to see the blessing. በረከትን ማየት እፈልጋለሁ። Release the word for this month. ለዚህ ወር ቃልን ልቀቅ። God said, እግዚአብሔር አለ coming month, የሚቀጥለው ወር your mouth is going to be filled with good things. አንደበቶቻችሁ በመልካም ነገር ይሞላሉ። You are not going to speak evil words, ክፉ ቃልን አትናገሩ። anger words. የንዴት ቃል Your አትናገሩ። mouth is going to be full of praising. አሜን። አንደበታችሁ ሙሉ በሙሉ ያመሰግናል። Lord, your justice is good. አሜን። እግዚአብሔር ፍርድህ መልካም ነው። Lord, your hand is good. እግዚአብሔር እጆችህ መልካም ናቸው። Your love is good. ፍቅርህ መልካም ነው። Your help is great. እርዳታ ታላቅ You ነው። are bringing the truth out. እውነትን ወደ ውጭ አውጥተሃል። Everybody say, God is bringing the truth out in this month. በዚህ ወር ሁላችሁም በሉ እግዚአብሔር በዚህ ወር እውነትን ወደ ውጭ ያወጣል። God is bringing the truth out. አሜን። እግዚአብሔር እውነትን ወደ ውጭ ያወጣል። Everybody say, God is blessing me with the good things. እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ጋር God is ይባርከኛል። blessing me with the good thing. እግዚአብሔር በመልካም ነገር ይባርከኛል። God bless you with the good things. እግዚአብሔር በመልካም ነገር God ይባርካችኋል። is blessing me with a good thing. እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ጋር ይባርካችኋል። Something great is happening. አንድ ታላቅ ነገር ይሆናል። Something beautiful is opening. አንድ መልካም ነገር ተከፍቷል። አሜን Something good I am going to see. አሜን። አንድ መልካም ነገር አያለሁ። Something good I am going to see. Say, ተናገሩ። መልካም ነገርን I am አያለሁ። going to see something good. አንድ መልካምን ነገር I am አያለሁ። going to listen something great. መልካም ታላቅ የሆነ ነገር ሰማለሁ። Oh, thank you, Lord. እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። Oh, thank you, Lord. እግዚአብሔር ሆይ Thank አመሰግናለሁ። you, Lord. You አመሰግናለሁ። are blessing me with the good things. ከመልካም ነገር ጋር ባርከኸኛል። አሜን። You fill my mouth with a good thing. አንደበቴን በመልካም ነገር ሞልተሃል። አሜን Sorrow is coming to an end. አሜን። ሐዘን ወደ መጨረሻው ይመጣል። Fear is coming to an end. ፍርሃት ወደ መጨረሻ ይመጣል። Doubt is coming to an end. ተስፋ መቁረጥ ወደ መጨረሻው Waiting ይመጣል። is coming to an end. አሜን። Waiting is coming to an end. መጠበቅ ወደ መጨረሻው ይመጣል። I believe God. እግዚአብሔርን I አምነዋለሁ። trust in the Lord. በእግዚአብሔር So this እታመናለሁ። is going to happen. ስለዚህ ይህ ይሆናል። አሜን። Miracle is going to happen. ተአምራት ይሆናል። I am አሜን። waiting for so many years ለብዙ ዓመታት ጠብቄያለሁ። for this day, ለዚህ ቀን፣ for this word. ለዚህ ቃል። Now the word came. አሁን ቃሉ መጥቷል። Jesus came. ኢየሱስ The መጥቷል። life came. ሕይወት In መጥቷል። the name of Jesus. በኢየሱስ In ስም the አሜን። name of Jesus. በኢየሱስ In ስም the አሜን። name of Jesus. በኢየሱስ The ስም life አሜን። is coming. ሕይወት The መጥቷል። word is coming. ቃሉ The መጥቷል። breakthrough is coming. ሰው መውጣት My መጥቷል። Savior is coming. አዳኜ My መጥቷል። healer is coming. ፈዋሼ My መጥቷል። deliverer is coming. ታዳጌ Destroy መጥቷል። the power of darkness. የጨለማን ኃይል ያጠፋል። Destroy the work of the devil. ዲያብሎስን ስራ ያፈርሳል። Destroy every darkness. ጨለማን ሁሉ ያጠፋል። Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን። No more these evil people are increasing. እነዚህ ክፉ ሰዎች ከዚህ በኋላ አይጨምሩም። Every time the evil people increase, the people wanted to do the evil. ሁሉ ጊዜ ክፉ ሰዎች ሲጨምሩ ሰዎች ክፉ ማድረግ ይፈልጋሉ። How they buy car? They sell drugs, so they buy car quickly. እንዴት ነው መኪና የሚገዙት? ሐሺሽ እየሸጡ ነው መኪና የሚገዙት How they went በፍጥነት። to America? እንዴት ነው ወደ አሜሪካ የሚሄዱት? They gave bribe money and they went to America. ገንዘብ እየሰጡ ነው ወደ አሜሪካ የሚሄዱት። All these unrighteous will be destroyed in this month. በዚህ ወር ጻድቅ ያልሆኑ በሙሉ ይጠፋሉ። Lift up your hand. እጆቻችሁን All the unrighteous is destroyed. ጻድቅ ያልሆኑ ሁሉ ይጠፋሉ። All the liars is destroyed. All the liar is destroyed. ውሸታም በሙሉ All ይጠፋሉ። the bribe takers is exposed to the police. ገንዘብን የሚወስዱ ሁሉ በፖሊስ ይያዛሉ። Hallelujah. All the people changing the truth will be captured by the government. እውነትን የሚቀይሩ ሰዎች ሁሉ በመንግስት ይያዛሉ። Every truth come out. እውነት ሁሉ ወደ ውጭ Every righteous people increase. ጻድቅ ሰዎች Be ይጨምራሉ። bold. Be strong. ጠንካራ ሁኑ In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። And they do good more. ብዙ መልካም In ያደርጋሉ the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። Amen. Amen. Clap and thank God. Hallelujah. 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 ሃሌሉያ። This is happening ይህ ነው because የሚሆነው። you prayed. ምክንያቱም ጸልያችሁ Church prayed. ቤተክርስቲያን We have ጸልያለች። the key. ቁልፉ አለ። We have opened it in earth. Also we have opened it in the heaven. So it will happen. በምድር የከፈትነው በሰማይ የተከፈተ ይሆናል። ስለዚህ ሆኗል። Amen. አሜን። So the church has the key. ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቁልፍ አለ። We practice the key. ቁልፉን እንለማመዳለን። Psalms 103 verse 5. Psalms 103 verse 5. መዝሙር 103 Every say, God bless me with the good things. እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ጋር ባርኮኛል በሉ። Say, God bless ተናገሩ። me with a good thing. እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ጋር ባርኮኛል። God bless me with a good thing. እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ጋር All the good ባርኮኛል። things are coming from heaven. መልካም ነገሮች ሁሉ All ከሰማይ the good ይመጣሉ። things are coming from the good Father. አሜን። መልካም ነገሮች ሁሉ ከመልካም አባት ይመጣሉ። Hallelujah. Hallelujah. He is going to do good according to his riches in heaven. አሜን።
God is going to do good according to his riches in heaven. አሜን። በሰማይ እስከደረሰ ድረስ መልካምነቱን እስኪደርስ መልካምነቱን ያደርጋል። According to his riches in heaven, he is going to do good for me. ሰማይ እስከሚደርስ ድረስ ለኔ መልካም ያደርጋል። Not according to my blank balance or not according to my strength I am going to receive good. According to his riches and glory I am going to receive good. በኔ መልካምነት በኔ አቅም ሳይሆን ከእርሱ ችሎታ የተነሳ ለኔ መልካም ይሆናል። God is blessing me with a good thing. እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ጋር ይባርክ። Everybody say, God is blessing me with a good thing. ሁላችሁም በሉ እግዚአብሔር ከመልካም ነገር ጋር ይባርክ። My eye going to see the justice of God, righteousness of God. አይኖች የእግዚአብሔርን ፍርድ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ያያሉ። My eye going to see the justice of God. የእግዚአብሔርን ፍርድ አይኖቼ ይመለከታሉ። You want to see? ማየት ትፈልጋለህ? Psalms 103 verse 5 says this. Psalms 103 verse 5. 103 ቁጥር 5 God is blessing my mouth with the good things. እግዚአብሔር አንደበቶቼን በመልካም ነገር ይባርካል። Hallelujah. Who satisfies your mouth, your necessity and desire at your personal age and situation Amen. with good, so that for your youth renewed is like the eagle strong overcoming snoring. Amen. ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጉልማሳነትሽን እንደ ንስር ያድሳል። አሜን። Amen. You want these good things in your life? ይህን መልካም ነገር በሕይወታችሁ It's ትፈልጋላችሁ? coming in this month. በዚህ ወር ላይ ይመጣል። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም This is your blessed month. ይህ የተባረከ ወራችሁ ነው። This is the month you are going to praise God. በዚህ ወር እግዚአብሔርን You are going ታመሰግኑበታላችሁ፣ to rejoice. ትደሰቱበታላችሁ። You are going to see the hand of God. የእግዚአብሔርን እጅ ታዩበታላችሁ። You are going to see the move of God. የእግዚአብሔርን እንቅስቃሴ You are ትመለከታላችሁ። getting a good health. ጥሩ ጤናን ታገኛላችሁ። All is going to be good in your life. በሕይወታችሁ ሁሉ ነገር መልካም ይሆናል። Everybody say, all is going to be well. ሁሉም መልካም ይሆናል በሉ። All is going to be well with me. ከኔ ጋር ሁሉ ነገር ከኔ ጋር መልካም In ይሆናል። this month, በዚህ ወር all is going to be well with me. ከኔ ጋር ሁሉ ነገር መልካም ይሆናል። Because God has everything in the heaven. ምክንያቱም በሰማይ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር አለ። According to his riches. ከእርሱ According to his riches in heaven. በሰማይ ካለው ከመልካምነቱ የተነሳ Philippians 4:19. Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4. ፊልጵን 4 Quick, read quickly. Hallelujah. According to his riches in glory, he is going to bless me. He is going to fill my እንደ mouth with good ባለጠግነቱ things. እንደ ባለጠግነቱ መጠን ይባርከኛል። And my God will liberally supply, fill to the full your every need according to his riches in glory in Christ Jesus. Hallelujah. In Christ Jesus. That means in the church I am going to be በክርስቶስ blessed. ኢየሱስ። ያ ማለት በምባረከው በቤተ ክርስቲያን ነው። If you are not in the church, surely you won't be blessed. If a person is አንድ not ሰው in the በቤተ church, ክርስቲያን ካልሆነ በጭራሽ አይባረክም። because in Christ Jesus, ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ። where is Christ? ክርስቶስ የት ነው? He is the head of the church. እሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። Where is Christ? ክርስቶስ የት ነው? He is the head of the church. እሱ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። How he purchased the church? By his እንዴት ነው? blood. እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያንን የዋጃት? በደሙ ነው። Hallelujah. Who is supplying the church? ማን ነው ለቤተ ክርስቲያን አቅርቦት Who is የሚያደርገው? protecting the church? ቤተ ክርስቲያንን የሚጠብቀው ማን ነው? Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ። So how come the church will live without good things? እንዴት ነው ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ያለ መልካም ነገር የምትኖረው? How the church is going to be supplied? እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያን አቅርቦት የሚደረግላት? Read. Hallelujah. አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይምላባችሁ። አሜን። Amen. In Christ Jesus, በክርስቶስ you are ኢየሱስ going to be blessed. ትባረካላችሁ። Read 3 John chapter 1 verse 2. 3 John chapter 1 verse 2. All good things are coming. መልካም ነገሮች ሁሉ ይመጣሉ። All is going to be well with me. ከኔ ጋር ሁሉ ነገር መልካም ይሆናል። Good health is coming. ጥሩ ጤና ይመጣል። The diabetic is going out of you. ስኳር problem. ከእናንተ ውስጥ ወጥቶ ይሄዳል። የልብ ችግር ወጥቶ ይሄዳል። Diabetic going out. ስኳር ወጥቶ ይሄዳል። BP going out. BP, blood pressure is going out. ደም ግፊት፣ Not high BP or low BP, no. Everything will be normal in Jesus' name. ደም Amen. ግፊትም ወይም ደም ማነስ አይኖርም። ሁሉ ነገር ትክክል ይሆናል። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም፣ In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Because God is coming. ምክንያቱም እግዚአብሔር ይመጣል። Make everything well in your life. በህይወታችሁ ሁሉ ነገር መልካም ያደርጋል። All go well in my life. በህይወቴ ሁሉ ነገር ለመልካም ይሆናል። All go well in Jesus' name. ሁሉ ነገር መልካም ይሆናል በኢየሱስ ስም። Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know. Body may keep
well. Hallelujah. Your body is going to be very well. አካላችሁ መልካም ይሆናል፣ ጥሩ ይሆናል። As I know, your soul keeps well and prospers. Amen. አሜን። ሕይወትን ተገለጸ፣ አይተንማል፣ እንመሰክርማለን። ከአብ ዘንድ የነበረው ለእኛ የተገለጠው የዘላለም ሕይወት እናወራላችኋለን። Are you ready for this? Everything is going to be very well. Everything going to be very well in your life in Jesus' name. The word of God is coming. የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። The word of God is coming. Read. Amarik. Hallelujah. All is going to be very ወዳጅ well. ሆይ ነፍስ እንደሚከናወንልህ በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ። Hallelujah. Oh my Amen. God. Hallelujah. Hey, it's going to be very well ሁሉ መልካም ይሆናል፣ because God is doing this. ምክንያቱም እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል። God is moving እግዚአብሔር ይንቀሳቀሳል። from your mouth. ከአንደበታችሁ Good things are going to come out. መልካም ነገር ይወጣል። Hallelujah. From your mouth, good things are going to come out. ከአንደበታችሁ መልካም ነገር ይወጣል። James chapter 1:17 says, all the good is coming from the Father, perfect Father. አሜን። ያዕቆብ 1:17. 1:17 ይላል፣ All the good is coming from the perfect Father. ፍጹም ከሆነው አባት ሁሉ መልካም የሆነ ሁሉ You are ይመጣል። going to see every good. ሁሉም መልካም ነገር I said ታያላችሁ your mouth is going to speak good things. አልኩኝ። አንደበታችሁ መልካም ነገር ይናገራል። God is going to bless you according to his riches. እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ ይባርካችኋል። Now God is telling every good gift is coming from the perfect Father. አሁን ፍጹም ስጦታ ሁሉ ከመልካም ከሆነው አባት ይመጣል። Every good gift and every perfect, free, large, full gift is from above. It comes down from the Father of all, that gives light, in the shining of whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning, as in an eclipse. አሜን። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞርም የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ። አሜን። Father of all light. የብርሃናት ሁሉ አባት። There is no other light. ሌላ ብርሃን የለም። All the light is in our Father. ብርሃናት ሁሉ በአባታችን All ውስጥ the ነው። light. ብርሃን ሁሉ Understanding, wisdom, መረዳት፣ ጥበብ፣ revelation. መገለጥ፣ Amen. Everything is inside him. ሁሉም እሱ ውስጥ ነው። Deliverance, ማዳን፣ protection, ጥበቃ፣ healing, ፈውስ፣ all light. ሁሉም ብርሃን። You know light, you don't understand light. ብርሃንን አልተረዳችሁም። You know the light or not? ብርሃንን ታውቃላችሁ ወይስ? When Corona came, ኮሮና ሲመጣ what was the light for Corona? ለኮሮና ብርሃኑ ምንድን ነው? Drink ginger juice. የዝንጅብል ጭማቂ ጠጡ። Drink honey. ማርን ጠጡ። Use some black pepper. ጥቁር አዝሙድን ተጠቀሙ። So this is the light for Corona. ለኮሮና ይህ ነው ብርሃኑ። Even they failed to call the name Jesus. የኢየሱስን ስም ለመጥራት ቢወድቁ እንኳን The mercy. ምህረቱ The light is coming. ብርሃን ይመጣል። Okay. Everybody drink lime juice and ginger juice and pepper and honey. አሁን ሁላችሁም የሎሚ ጭማቂ፣ የዝንጅብል ጭማቂ፣ ማር፣ ጥቁር አዝሙድ ጠጡ። So ginger 1 kilogram very high, 12,000 riyal. አሁን የዝንጅብል ኪሎ 1 ኪሎ ውድ ሆነ። Why? ለምን? Everybody needs ginger. ሁሉም ሰው ዝንጅብል ይፈልጋል። This is the light for Corona. ይህ ለኮሮና ይህ ነው ብርሃኑ። You understand now? አሁን ተረዳችሁ? That's what it said here. All light. እዚህ ጋር ያለው ለዛ ነው። ሁሉ ብርሃን፣ Father of all light. የብርሃናት አባት It's coming. ይመጣል። Why? ለምን? Sometimes tomorrow somebody will receive Jesus. Today they can eat ginger beer and get the life. ነገ አንዳንዱ ኢየሱስን ስለሚቀበሉ ዛሬ ዝንጅብልን ጠጥተው ህይወትን ያገኙ። Today their mind is not ready to call the name Jesus. ዛሬ አይምሯቸው የኢየሱስን ስም ሊጠሩ ዝግጁ አይደለም። Yesterday we visited one person for prayer. We are telling call the name Jesus. ትላንትና አንድን ሰው ጎብኝተን የኢየሱስን ስም ጥራል ነው። We don't know how far he is going to call. እንዴት ምን ያህል ርቀት እንደሚጠራ እናውቅ። But we gave the light. ነገር ግን ብርሃን ሰጥተናል። If you call the name, you are saved. ስሙን ከጠራ ትጠበቃለህ። There are more lights are there in the world. በዓለም ላይ ብዙ ብርሃናት አሉ። Everything is released from the Father of all light. አሜን። ሁሉ ነገር ግን ከብርሃናት አባት ይወርዳል። You don't understand. አልተረዳችሁም? How they created they found computers. ኮምፒውተርን ያገኙት እንዴት ነው? It's not created, they found it.
አገኙት ፈጠሩት ሳይሆን አገኙት How? እንዴት God gave the light. እግዚአብሔር ብርሃን ሰጣቸው How they found this electricity? ይህንን መብራት ያገኙት እንዴት ነው God gave light. እግዚአብሔር ብርሃን ሰጣ Amen. How they found this aircraft? ይህን Tyra. አውሮፕላን እንዴት ነው Aeroplane. ያገኙ It's a light. ብርሃን ነው Hallelujah. Hey, everything there is a light. ለሁሉ ነገር ብርሃን አለ You have to say good things መልካም ነገር coming from the good Father, ከመልካም አባት from ይመጣል the perfect Father. ከፍጹም አባት In ይመጣል this month, በዚህ ወር something good is coming to me. አንድ መልካም ነገር ወደኔ ይመጣል Something good is coming to everyone. አሜን Hallelujah. መልካም ነገር ወደ እያንዳንዳችሁ ይመጣል አሜን Your mouth is going to be filled with good things. አንደበቶቻችሁ በመልካም ነገር ይሞላሉ You are አሜን going to see the good Father, መልካሙን አባት ታዩታላችሁ perfect Father. ፍጹሙን አባት ታያላችሁ 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9 You should know how you are going to get this good from the perfect Father. ይህን መልካም ከፍጹም አባት እንዴት እንደምታገኙ ማወቅ አለባችሁ Lift up your hand and say grace. እጆቻችሁን Grace. አንሱና በሉ Grace. ጸጋ Grace. ጸጋ The አሜን good things coming because of grace. መልካም ነገር የሚመጣው ከጸጋ የተነሳ All ነው Grace. good things coming by grace. ሁሉ ነገር በጸጋ ይመጣል All መልካም good ነገር work, ሁሉ all good work is coming by grace. መልካም ስራ ሁሉ በጸጋ ይመጣል So this month I found grace. ስለዚህ በዚህ ወር ጸጋን አግኝቻለሁ This month I found grace from the sight of the Father. አሜን በዚህ ወር በእግዚአብሔር እይታ ጸጋን አግኝቻለሁ How many አሜን of you want a grace from the sight of the Father? ስንቶቻችሁ ከእግዚአብሔር እይታ Already I'm ጸጋ ማግኘት receiving something. ትፈልጋላችሁ? Hallelujah. I show my hand and receive. አሜን I እጆቼን found grace. አሜን I found ጸጋን grace. አግኝቻለሁ I እጄን found አንስቼ grace. ተቀብያለሁ I አሜን find grace in the sight Amen. of the throne. በዙፋኑ ፊት Permanent ጸጋን throne አግኝቻለሁ። from the good Father. አሜን Receive ተቋሚ something. ከሆነው መልካም ከሆነው አባት What is going to happen in these መልካም 30 days? ተቀበሉ ሃሌሉያ Not every day applying for the job, but no job. But when you found grace, you will get job. ሁልጊዜ Amen. ለስራ ማመልከት ስራን አታገኙም ጸጋን ስታገኙ ግን ስራን ታገኛለህ You receive grace now. አሁን ጸጋን Good ተቀበሉ thing is coming. አንድ Amen. ነገር Good ይመጣል job is coming. መልካም ስራ Amen. ይመጣል Every day waiting for visa, no visa is coming. ሁልጊዜ ቪዛን ትጠብቃላችሁ ነገር ግን ቪዛ Every day አይመጣም waiting for health, no health is coming. በየጊዜው ስለ ጤና ትጠብቃላችሁ ጤና የለም You are going to be well. እናንተ ጥሩ ትሆናላችሁ You are going to be healed. ትፈወሳላችሁ You are going to see the favor ሞገስ ይኖራችሁ in Jesus' name. በኢየሱስ ስም አሜን Great. Hallelujah. Oh, God is able. Everybody say God is able. አሜን God is እግዚአብሔር able. ይችላል Everybody say God is able. እግዚአብሔር God is ይችላል able. I like this word. ይህንን ቃል Everybody ወደዋል say God is able. እግዚአብሔር is able. ይችላል This is not by our work. ይህ በስራችን አይደለም This is not by our work. ይህ በስራችን አይደለም This is by our trust on the Lord. እኛ በእግዚአብሔር ላይ በመታመናችን This is by our belief on the Lord. በእግዚአብሔር ላይ ባለን እምነት ነው Oh, this is by our faith on the Lord. በእግዚአብሔር ላይ ባለን እምነት Do you believe God? እግዚአብሔርን ታምናላችሁ God can make you to speak good things. እግዚአብሔር መልካም ነገር እንድትናገሩ ያደርጋቸዋል Do you believe God? እግዚአብሔርን ታምኑታላችሁ Within a minute He can change everything. በደቂቃ ሁሉን ነገር ይቀይራል I trust only God. እግዚአብሔርን ብቻ I ታምነዋል believe in miracles. በተአምራት አምናለሁ Everybody say I believe in miracles. በተአምራት አምናለሁ I believe in miracles. በተአምራት አምናለሁ For believe me in God can miracles. stop the sun. ለኔ እግዚአብሔር ፀሐይን ያስቆማል For me God can change His plan. እግዚአብሔር ለኔ እቅዱን ይቀይራል I believe in miracle. በተአምራት I believe in አምናለሁ miracles. God is able to make. እግዚአብሔር ማድረግ God is ይችላል able. Everybody say to make. God is able to make. እግዚአብሔር God ሊያደርግ is ይችላል able በሉ to make. Everybody say God is able to make. እግዚአብሔር God ሊያደርግ is able ይችላል to make. That's what I told you. ለዛ ነው He's የነገርኳችሁ a maker. እሱ አድራጊ ነው He's a maker. አድራጊ ነው ሰሪ Hey, ነው we are just finding what He made. እርሱ ያደረገውን ወይም የሰራውን እናገኛለን Before Corona came, He already made ginger. ኮሮና ከመምጣቱ በፊት ዝንጅብልን ሰርቷል Already ginger was made. ዝንጅብል ተደርጓል ወይም He ተሰርቷል gave the light. ብርሃንን ሰጠ But who is the maker? አድራጊው ግን ሰሪው ማን ነው So who already arranged the ram for Abraham to capture and cut in the altar? አብርሃም በጉን አግኝቶ በመሰዊያ ላይ እንዲሰዋ ማን ያዘጋጀለት The maker. አድራጊው ሰሪው The maker. አሜን He already made everything ready. ሁሉን ነገር ዝግጁ So አድርጎለት your visa, your job, your healing, everything is made ready. አሜን ቪዛችሁ ስራችሁ
ሁሉ ነገር ዝግጁ ተደርጓል። When you say God is able, እግዚአብሔር ይችላል ስትሉ everybody say God is able. እግዚአብሔር ይችላል በሉ። God አሜን። When you is say able. God is able, እግዚአብሔር God ይችላል is that able. is coming to your hand. በእጃችሁ ላይ coming to ይመጣል። my That is hand. coming, the favor is coming to your hand. አሜን። ሞገሱ ወደ እጃችሁ ይመጣል። Everybody know God is full of grace, God is full of favor. ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ጸጋና ሞገስ እንዳለው ያውቃል። If anybody don't know this, ማንም ይሄንን ማያውቃል? tell me. If anybody don't know this, ማንም ይሄንን ማያውቃል? everybody knows. ሁሉም ሰው ያውቃል። God is full of grace. እግዚአብሔር ሙሉ ጸጋ ያለው፣ God is full of favor. እግዚአብሔር ሙሉ ሞገስ አለው። Everything is available in heaven. በሰማይ ሁሉ ነገር ዝግጁ። Why it is not coming to your hand? ለምንድን ነው ወደ እጃችሁ ታዲያ ያልመጣው? You are not showing your hand. እናንተ እጃችሁን You are not አላሳያችሁ፣ asking. አልጠየቃችሁ። If you show and ask, give me, then God will give you. እጃችሁን አሳይታችሁ ስጠኝ ብትሉ እግዚአብሔር ይሰጣል። You are all telling, I have already. ሁሉ አለኝ ቀድሞ ነው አለኝ ብላችሁ I cannot show my hand. እጄን ማሳየት Then አልችልም። who will receive? ታዲያ ማን ነው I የሚቀበል? will receive. እኔ እቀበላለሁ። I am showing. እኔ Every አሳይቻለሁ። time I am showing, give me, Lord. ሁልጊዜ Give me, አሳያለሁ። give me, give me. አሜን አሜን። ስጠኝ Give ስጠኝ me. ስጠኝ Hallelujah. ስጠኝ። አሜን Hallelujah. አሜን። You must show the Lord. እጃችሁ ማሳየት አለባችሁ። Amen. If God is giving you everybody $100,000, እግዚአብሔር $100 ቢሰጥ you keep your hand like this and say, እጃችሁን እንደዚህ and keep on smiling. ባትዘረጉና ፈገግ ብትሉ Do you think God will wait? እግዚአብሔር የሚጠብቅ He will ይመስላል? go to the next person. ወደሚቀጥለው ሰው ይሄዳል። Already people are jumping. ሰዎች እየዘለሉ You won't imagine መገመት አትችሉ። when India they got a victory in the election. In Uh, America they Hinduch- are throwing the dollar in the street. በምርጫ ድልን ሲያገኙ ዶላር በአሜሪካኖች ዶላር In the ወደ New York መንገዱ street, ላይ in the ይረጫሉ። in the New York street, በኒውዮርክ ጎዳና ላይ they brought like $100,000. $100,000 ያመጣሉ። They opened the dollar and they throw in the street. ዶላሩን ከፍተው ጎዳና ላይ ይረጩታል። All Americans are shocked. አሜሪካኖቹ ሊደናገጡ። The Indian gold shop owner, the rich man, የህንድ ወርቅ ባለቤት ነው። he's very happy. በጣም ሀብታም ነው። He's coming and throwing the dollars in the street. በጎዳና ላይ መጥቶ ዶላሩን ጣለ። It is still in the YouTube, okay? በዩቲዩብ ላይ አለ። Hallelujah. In the New York street. በኒውዮርክ ጎዳና ላይ Nobody can say don't throw. አትጣል ማንም አይለው። Some people, አንዳንድ ሰዎች they are watching, they're walking. እያዩ ያልፋሉ። There are some people, አንዳንድ ግን they run inside. ወደ ውስጥ ይሮጣሉ። Take everything fastly. ሁሉ ነገር በፍጥነት Too ይወስዳል። much crowd there. ብዙ ጭንቅንቅ እዛ አለ። That's what God is showing me now. ያንን ነው እግዚአብሔር አሁን ያሳየኝ። I'm coming and giving blessing. መጥቼ በረከትን እሰጣለሁ። If you are simply sitting and looking like this, ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ግራና ቀኝ ካያችሁ you won't get anything. ምንም ነገር አታገኙ። Hallelujah. You need to come first. መጀመሪያ መምጣት አለባችሁ። Hallelujah. Take it. ውሰዱት። This is mine. የኔ ነው። Hallelujah. God is able. እግዚአብሔር ይችላል። God have grace. እግዚአብሔር ጸጋ አለው። God have favor. እግዚአብሔር ሞገስ አለው። And He want to give it to you. ለእናንተ ልሰጣችሁ ይፈልጋል። He is coming to you ወደ እናንተ መጥቷል። in this month. በዚህ ወር አሜን። In this month. በዚህ ወር አሜን። When you are entering this month, እዚህ ወር ውስጥ ስትገቡ you can enter with a blessing. ከበረከት ጋር መግባት You can enter ትችላላችሁ። with a miracle. ከተአምራት ጋር Amen. መግባት You can enter ትችላላችሁ። with the grace and favor of God. ከእግዚአብሔር ጸጋና ሞገስ ጋር መግባት Show ትችላላችሁ። your hand and say, God is Ahun- able to make. እጆቻችሁን God is አሳዩ። able to እግዚአብሔር make. ሊያደርግ ይችላል። God አሜን። is able to make. እግዚአብሔር God is ሊያደርግ able ይችላል። God is able to make. እግዚአብሔር ሊያደርግ God is ይችላል። able. All grace. ሁሉም All ጸጋ፣ grace. All grace. ሁሉም All ጸጋ፣ All grace. favor. All በሙሉ ሞገስ፣ Full of abundance coming to me. የተትረፈረፈ ሁሉ ለእኔ ይመጣል። All things are coming to me. ሁሉ ነገር ወደ እኔ ይመጣል። All time. በሁሉ ሰዓት I'm ready. እኔ ዝግጁ ነኝ። Something good is coming for me. አንድ መልካም ነገር ለእኔ I'm ይመጣል። receiving. እኔ እቀበላለሁ። I want you to receive too. እናንተ እንድትቀበሉ ፈልጋለሁ። Read it. Hallelujah. When the time you And are God- reading, you can feel the touch of God in your heart. አሜን። በሚነበብ ሰዓት የእግዚአብሔርን መንካት በልባችሁ When ይሰማችሁ። the time you are listening, you will feel God is giving something in your hand. አሜን። በምትሰሙ ሰዓት እግዚአብሔር በልባችሁ አንድ ነገር እንደሰጣችሁ Show ይሰማችኋል። your hand and receive. Be ready. እጆቻችሁን Be አንሱና ready. ተቀበሉ። ዝግጁ ሁኑ። Be ready ዝግጁ ሁኑ። to give you this blessing. ይህንን በረከት ሊሰጣችሁ To give you this blessing. ይህን በረከት ሊሰጣችሁ God can kill that unrighteous man capturing, holding your position right now in Jesus' name. Amen. እግዚአብሔር ያንን ስፍራችሁን የያዘውን ሰው ጻድቅ ያልሆነውን ሰው ሊገል ይችላል። አሁን When the time you read the word of God, listen the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ስትሰሙ Either you can receive it in your hand, or you can see in your eyes, or you can feel it in your heart.
በእጃችሁ ላይ ትቀበሉታላችሁ ወይም ደግሞ በአይናችሁ ታያላችሁ ወይም በልባችሁ ይሰማችኋል። If all this are not happening, እነዚህ ሁሉ ካልሆኑ this is not for you. ይህ ለእናንተ አይደለም። You wait for another word. ለሌላ ቃል ጠብቁ። Wait for another movement of the Lord. ለእግዚአብሔር ሌላ እንቅስቃሴ ጠብቁ። Read. And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid, no support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Amen. አሜን። በተነ ለምስኪኖች ሰጠ፣ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በነገር ሁሉ ብቃትን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል። All things, all time, all sufficiency is coming. አሜን። ሁሉ ነገር በሁሉ ብቃት በሁሉ ሰዓት ይመጣል። Hallelujah. አሜን። Amen. For what? ለምን? To do every good work. ሁሉን መልካም ነገር ለማድረግ። You are thinking, I cannot do good work. መልካም ስራ ማድረግ አልችልም Lord, ብላችሁ ታስባላችሁ። there is no good in me. በእኔ መልካም ነገር የለም። I don't have any strength to do any good work. መልካም ስራ ለማድረግ ምንም አይነት ብርታት የለኝም። It's coming. ይመጣል። You are going to do more good work. ብዙ መልካም ነገር All ታደርጋላችሁ። things, ሁሉንም ነገር all times, በሁሉ ሰዓት all sufficiency, all strength is coming በሁሉ ብቃት በሁሉ ብርታት to ይመጣል። do every good work. ሁሉንም መልካም ነገር ለማድረግ። Devil will say you cannot do good work. ዲያብሎስ ይላል መልካም ነገር ማድረግ አትችሉም። God is telling እግዚአብሔር ግን ይላል His favor, His grace is coming upon you. የሱ አሜን። ጸጋ የሱ ሞገስ በእናንተ ላይ ይመጣል። አሜን። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። አሜን። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። አሜን። God is coming and lifting you. እግዚአብሔር መጥቶ ከፍ ያደርጋቸዋል። Hallelujah. Hey, you won't imagine. መገመት አትችሉም። One woman in one village in India አንዲት ሴት በህንድ በአንድ ገጠር ውስጥ going and telling everybody, ሄዳ ለሁሉም ሰው ትናገራለች። see this message. ይህንን መልእክት ተመልከቱ። See this YouTube channel. ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ተመልከቱ። Even they don't know to subscribe. ሰብስክራይብ ማድረግ እንኳን አያውቁም። She's taking their mobile and making subscribe in every mobile. ሞባይላቸውን ወስዳ በእያንዳንዳቸው ሞባይላቸው ላይ ሰብስክራይብ She ታደርግላቸዋለች። brought almost 20 subscribers. 20 ሰብስክራይበርስ Can አመጣች። you imagine? መገመት She's ትችላላችሁ። very new. በጣም አዲስ ናት። Only 1 month listening of my message. አንድ ወር ነው መልእክቴን የሰማችው። She's running. for God. ትሮጣለች። This is a good work. ይህ መልካም ስራ ነው። Hallelujah. They don't have money. ገንዘብ የላቸው፣ They don't have salary. ደሞዝ የላቸውም፣ They have more problem. ብዙ ችግር አላቸው። But still, እንደዚያም ሆኖ ግን they wanted to serve God. እግዚአብሔር ማገልገል ይፈልጋል። Their monthly salary only $9. ወራዊ ደሞዛቸው $9። Yes. Can you imagine? መገመት This is ትችላለህ። the level of India. ይህ The village. በገጠር ውስጥ ያለው የህንድ የደሞዛቸው ደረጃ ነው። They're saying 500 rupees per month salary. ለወር Comes me with rupiah. 500 500 ሩቢ። Hallelujah. $1 is $70. 70 rupees. $1 70 ሩቢ ነው። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ። Your family is living by only $9. አንድ ቤተሰብ $9 ይኖራል። But still, እንደዚያም ሆኖ they ግን wanted to do good work. መልካም ስራ ማድረግ ይፈልጋሉ። It is not in the money. በገንዘብ አይደለም። It's a grace of God. የእግዚአብሔር ጸጋ It's ነው። a favor of God. የእግዚአብሔር ሞገስ ነው። Hallelujah. አሜን። It's coming upon you. በእናንተ ላይ አሜን። ይመጣል። It's አሜን። coming upon you. በእናንተ ላይ ይመጣል። We አሜን። all people have better salary than this salary, right? እኛ ሁላችን ከዚህ ደሞዝ የተሻለ ደሞዝ አለን። But we are blaming God. ነገር ግን እግዚአብሔርን We don't እናማርራለን። want to do any good work. ምንም አይነት መልካም ስራ ማድረግ አንፈልግም። Today it's coming. ዛሬ ግን ይመጣል። Now it is coming. አሁን ይመጣል። You need to find a way to do good work for God. ለእግዚአብሔር መልካም ነገር ለማድረግ መንገድን ማግኘት አለባችሁ። Hallelujah. Isaiah 41 verse 10. ኢሳይያስ 41:10 God's righteous right hand is coming to lift you from this position. የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ከዚህ ስፍራ ሊያነሳችሁ ይመጣል። I'm telling how your mouth is going to speak good things. እንዴት አንደበታችሁ መልካም ነገር እንደሚናገር ነው የምነግራችሁ። God's righteous right hand is coming to lift you from this place. የእግዚአብሔር ጻድቅ ቀኝ እጁ ከዚህ ስፍራ ሊያነሳችሁ ይመጣል። To take you to the next level. ወደሚቀጥለው ምዕራፍ Take ሊወስዳችሁ፣ you to the next blessing. ወደሚቀጥለው በረከት In the ሊወስዳችሁ name of Jesus. በኢየሱስ ስም አሜን። Amen. አሜን Amen. አሜን። 41:10. Fear not. There is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God.
I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of righteousness and justice. Amen. አሜን። እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ፣ እኔ አምላክህ ነኝና አትደንግጥ። አበረታሃለሁ፣ እረዳህማለሁ፣ በጽድቄ ቀኝ ደግፌ ይዝሃለሁ። አሜን። Can you understand what God is telling? እግዚአብሔር ምን እንደሚል ትረዳላችሁ? Fear not of your suffering. ስለ መከራችሁ አትፍሩ፣ God is with you. እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው፣ And He is our God. እርሱም አምላካችን He ነው። is coming to strengthen and harden every one of us in this problem. በዚህ ችግር እያንዳንዳችን ሊያበረታን ሊረዳን ይመጣል። The problem is very big. ችግሩ በጣም ትልቅ ነው። In this problem you are getting strength. በዚህ ችግር ውስጥ ብርታት ታገኛላችሁ። You are becoming very hard. በጣም ከባድ ትሆናላችሁ። Your face is becoming very strong. ፊታችሁ በጣም ጠንካራ You ይሆናል። are not worried of all this bad news or things happening in front of you. Your face is very strong. እናንተ ምንም ፊት ለፊታችሁ ስለሚሆነው ነገር አትጨነቁም። ፊታችሁ በጣም ጠንካራ ይሆናል። That's what I am telling you every time. በየሰዓቱ ያንን የምጠይቃችሁ ምነግራችሁ። Keep your face strong. ፊታችሁን ጠንካራ አድርጉ። Don't be afraid. አትፍሩ። When the devil is coming before you with a slipper, you don't worry. You take 2 slippers in the hand. Hallelujah. ዲያብሎስ ፊት ለፊታችሁ ሲመጣ አትጨነቁ። በአንድ ጫማ ሲመጣ በሁለት ጫማ ተነሱበት። Your face must be strong. እምነታችሁ ጠንካራ መሆን አለበት። Nobody should come and tell you this is Jesus. ማንም መጥቶ ይህ ኢየሱስ ነው ሊላችሁ You ያስፈልጋል። should humble. ትሁት መሆን You should አለባችሁ። love your enemy. ጠላታችሁ መውደድ አለባችሁ። Tell them. ንገሯቸው። I am not asking Bible from you. መጽሐፍ ቅዱስን ከእናንተ I አልጠየኩም። am telling you how to obey to the Savior. ለአዳኙ እንዴት እንደምትታዘዙ ነው የምነግራችሁ። Why? ለምን? Many pastors, many believers are destroyed by this kind of evil spirit. ብዙ አማኞች፣ ብዙ ፓስተሮች በእንደዚህ አይነት ክፉ መንፈስ ጠፍተዋል። Pastor, why you are not helping this poor? ፓስተር ለምንድን ነው ይህን እነዚህን ድሃዎች ማትረዳ? Why you are not visiting the hospital? ሆስፒታሎችን ለምንድን ነው ማትጎበኘው? Tell them. ንገሯቸው። I am not your servant. እኔ እናንተ አገልጋይ አይደለሁም። If God tells me, I will go and visit. እግዚአብሔር ከነገረኝ ሄጄ ጎበኛለሁ። Amen. Amen. አሜን። But the people coming to the church, ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡ they ሰዎች want to blame the pastor and the good believers in the church. ፓስተሩንና በቤተ ክርስቲያን ያሉ ጥሩ አማኞችን ሊወቅሱ ይመጣሉ። So these people, they don't tell all these things. እነዚህ ነገሮች ይህን ሁሉ ነገር They አይናገሩም። are not a believer. They are not a saint. እነሱ አማኝ አይደሉም፣ ቅዱሳን አይደሉም፣ They are liars. ውሸታም ናቸው። Having 2-3 husbands. ሁለት ሶስት ባሎች They አላቸው። have all the evils. ክፉ በሙሉ አላቸው። And they cannot obey to any pastor. ለማንም ፓስተር መታዘዝ አይችሉም። They don't have any body of Christ. ምንም አይነት የክርስቶስ አካል They የላቸውም። go to every church 1 year, 2 year, 1 year, 2 year. They destroy the church. They will go home. አንድ ሁለት ዓመት በየቤተ ክርስቲያኖቹ እየዞሩ ቤተ ክርስቲያናትን አጥፍተው ወደ ቤታቸው ይሄዳል። These people, እነዚህ ሰዎች they are destroying the truth in the saint's life. እነዚህ ሰዎች በቅዱሳን ሕይወት ያለውን እውነት ያጠፋሉ። So what God is doing here, እግዚአብሔር እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያደርገው? making your face, Isaiah 41:10, making your face harden, strong. ፊታችሁን ጠንካራ ያደርገዋል። Hallelujah. You are becoming hard and hard and ከባድ hard. ያደርገዋል። In the midst of all this evil. በእነዚህ በክፎች መካከል ሁሉ Can you understand? መረዳት ትችላላችሁ። Oh, this is the great truth God is bringing into your life. ይህ ታላቅ እውነት ነው እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችሁ ያመጣው። So nobody come and blame you. You are not a saint. You are not a good believer. እናንተን ማንም መጥቶ ሊወቅሳችሁ አይችልም። ቅዱሳን አይደላችሁም፣ ጥሩ አማኝ Paul አይደላችሁም። says, ጳውሎስ አለ I know who I am. ማን እንደሆንኩ አውቃለሁ። Come on, everybody say, I know who I am. ሁላችሁም I know በሉ who I am. ማን እንደሆንኩ አውቃለሁ። I know who I am. ማን I እንደሆንኩ know who አውቃለሁ። I am. Don't you know who you are? Yes. እናንተ ማን እንደሆናችሁ አታውቁም? You are a good or bad, you don't know? ጥሩ ወይም መጥፎ እንደሆናችሁ Say, አታውቁም? say, please. እባካችሁ በሉ You know who you are. ማን እንደሆናችሁ ታውቃላችሁ። Your heart will tell who you are. ልባችሁ ማን እንደሆናችሁ ይነግራችኋል። But what we will do, እኛ ግን ምንድነው we የምናደርገው? will remove that face. ያንን ፊት We እናስወግድና will make another face. ሌላውን ፊት እናደርጋለን። Jesus. Hey, you are not that like that. ኢየሱስ እንደዛ አይደላችሁ። You say Jesus in the bedroom, God is happy.
በመኝታ ክፍላችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ ስትሉ እግዚአብሔር ደስተኛ ይሆናል። After seeing pastor, don't do that. ፓስተሩን ካያችሁ በኋላ ያንን እንዳታደርጉ። You know who you are. ማን እንደሆናችሁ I ታውቃላችሁ። know who I am. ማን እንደሆንኩኝ We ያውቃለሁ። are all coming to church, ሁላችንም ወደ ቤተክርስቲያን እንመጣ asking ነው help and grace and favor from God. ከእግዚአብሔር ጸጋን፣ ሞገስን፣ እርዳታን You እንጠይቃለን። understand now? አሁን ተረዳችሁ? These people only for outside Christians, they every time blame others. እነዚህ ሰዎች የውጭ ክርስትና ነው ያላቸው። በሁሉ ሰዓት ሌላውን መውቀስ ይፈልጋሉ። But the real Christians, እውነተኛ ክርስቲያን ግን the real walking in the presence, እውነተኛ በመገኘቱ የሚሰራ ግን God is training them stronger and stronger and stronger. እግዚአብሔር ብርቱና ጠንካራ አድርጎ ያሰለጥናቸዋል። Once you are trained, አንድ ጊዜ ከሰለጠናችሁ፣ once you are strong, አንድ ጊዜ ብርቱ ከሆናችሁ I can already see the helping right hand of God stretched towards you. አሜን። የረጂ የሆነውን ቀኙን የእግዚአብሔርን እጅ ወደ እናንተ ተዘርግቶ አያለሁ። It towards you ወደ እናንተ ነው። to lift you from this level. ከዚህ ምዕራፍ ሊያነሳችሁ ነው። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። Why you have this problem? ለምንድን ነው ይህ ችግር ያላችሁ? Why you have this suffering? ለምንድን ነው የመከራ ያላችሁ? Why these people speaking about you bad? ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ስለ እናንተ መጥፎ የሚናገሩ? Why these people coming and telling you are not a saint? እነዚህ ሰዎች መጥቶ እናንተ ቅዱሳን እንዳይደላችሁ ለምንድን ነው Why የሚናገሩ? they are expecting too much from you? ከእናንተ ብዙ የሚጠብቁት ለምንድን ነው? God is making you strong. እግዚአብሔር ብርቱ አድርጓችኋል። Why? ለምን? Once you are strong, አንድ ጊዜ ብርቱ ከሆናችሁ God's right hand is coming to lift you. የእግዚአብሔር ቀኝ እጁ ከፍ ልታነሳችሁ In ትመጣለች። Jesus' name you are going to be lifted. በኢየሱስ ስም እናንተ ትነሳላችሁ። Hallelujah. አሜን። God your heart and mind in Christ Jesus. Protect your heart. ልባችሁንና አይምሯችሁን Hmm. በክርስቶስ ኢየሱስ ጠብቁ። It is in Philippians 4:7. በፊሊፒን 4:7 ላይ ነው። God your heart and mind in Christ Jesus. ልባችሁንና አይምሯችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ አድርጉ። Everybody lift your hand and say, my help comes from heaven. ሁላችሁም እጃችሁን My help አንሱና comes በሉ from እርዳታዬ heaven. ከሰማይ My ይመጣል። help come from heaven. እርዳታዬ ከሰማይ My ይመጣል። victory come from heaven. ድሌ ከሰማይ ይመጣል። Father's right hand is coming to lift me. የአባት ቀኝ እጁ ሊያነሳኝ ይመጣል። Father's right hand is coming to lift me. የአባት ቀኝ እጁ ሊያነሳኝ I ይመጣል። am getting grace and favor ጸጋና ሞገስን to do አግኝቻለሁ። all the good work. መልካም ስራ ሁሉ Do ለማድረግ all the good work all times. በሁሉ ሰዓት ሁሉንም መልካም ነገር Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Your mouth is going to be filled with good things. አንደበታችሁ በመልካም ነገር ሁሉ ይሞላል። In አሜን። Jesus' name. በኢየሱስ ስም አሜን። Amen. 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 Hallelujah. Very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው። If you read Philippians chapter 2 verse 13, Philippians chapter 2 verse 13, ፊሊፒን 2:13 God who is working in you. እግዚአብሔር ነው በእናንተ Who is የሚሰራው። working in you? ማን ነው በእናንተ የሚሰራው? God is working in you. እግዚአብሔር በእናንተ You know ይሰራል። why God is working in you? እግዚአብሔር በእናንተ ለምን እንደሚሰራ ታውቃላችሁ? To give everything in a right way. ሁሉ ነገር በትክክለኛው መንገድ ለመስጠት። You and I, we should not receive anything in a wrong way. እኔና እናንተ ምንም ነገር በተሳሳተ መንገድ መቀበል God የለብንም። is working in you. እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ይሰራል። Bring all His will, all His work inside you. ፍቃዱንና All His will and His God's work. God's will, God's work. የእግዚአብሔር ፍቃድና የእግዚአብሔርን ስራ ወደ እናንተ ያመጣል። Amen, 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 amen. Amen. God's will, God's work. የእግዚአብሔር ፍቃድ፣ የእግዚአብሔር ስራ Both are going to work in you. ሁለቱም በእናንተ ውስጥ ይሰራል፣ Come to you. ወደ እናንተ ይመጣል። When you do the God's will and God's work, የእግዚአብሔር ፍቃድና የእግዚአብሔርን ስራ ስታደርጉ God is very happy. እግዚአብሔር በጣም ደስተኛ ይሆናል። He is very happy on you. እሱ በእናንተ በጣም ደስተኛ ይሆናል። Please understand እባካችሁ ተረዱ። how your mouth is going to be filled with good things. እንዴት ነው አንደበታችሁ በመልካም ነገር የሚሞላው? His grace is coming. የእሱ ጸጋ ይመጣል፣ He is making you strong. ብርቱ ያደርጋችኋል። He wants to work through you. በእናንተ ውስጥ መስራት ይፈልጋል። In the midst of your suffering, በመከራችሁ መካከል ሁሉ you will do the will of God. የእግዚአብሔርን ፍቃድ In the ታደርጋላችሁ። midst of your weakness, በድክመታችሁ ሁሉ መካከል God's strength is coming. የእግዚአብሔር ብርታት ይመጣል። That's what we read already. All things, all time, all sufficiency. ለዛ ነው በሁሉ ነገር በሁሉ ጊዜ በሁሉ ብቃት It ያነበብነው። is not money. ገንዘብ አይደለም፣ It is your mind. አይምሯችሁ ነው። Hallelujah. አሜን። When you do this, ይህን ስታደርጉ oh, God is very, very, very happy. እግዚአብሔር በጣም በጣም ደስተኛ ይሆናል። That's what told in Philippians 2:13.
ያ ነው በፊልጵን 2:13 የተነገረው። For this, ለዚህ keep your heart and mind correctly. አይምሮአችሁንና ልባችሁን በትክክል Heart አስቀምጡ። and mind in Christ Jesus. ልባችሁና አይምሮአችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ If your አስቀምጡ። mind goes out, አይምሮአችሁ ወደ ውጭ ከሄደ you will say, who is going to lift me? ማን ነው ከፍ የሚያደርገኝ? When I'm going to be blessed? መቼ ነው የምባረከው? Oh, no. አይደለም። My time is coming. ሰዓቴ መጥቷል። My God is coming. አምላኬ መጥቷል። Already his hand is stretched forth for me. አሜን። እጆቹ ለኔ ተዘርግታለች። I no need to listen to this world. ይህንን ዓለም መስማት I የለብኝም። must be strong. ጠንካራ መሆን አለብኝ። I must be strong. ጠንካራ መሆን You have to አለብኝ። say, my time is coming. ሰዓቴ መጥቷል በሉ። In this month is my time. አሜን። በዚህ ወር የኔ ሰዓት ነው። In this አሜን። month is my time. በዚህ ወር ሰዓቴ ነው። God's hand is lifted for me. የእግዚአብሔር እጅ ለኔ ተዘርግታለች። God's will is coming through me. የእግዚአብሔር ፈቃድ በኔ ውስጥ ይመጣል። God is working through me. እግዚአብሔር በኔ ውስጥ ይሰራል። Hallelujah. Amen. Why he is doing? አሜን። Why he is doing ለምንድን everything? ነው የሚያደርገው? Because of his good pleasure. ከመልካም ፈቃዱ ከመልካም ፍላጎቱ He is very, very much happy on ደስተኛ ነው። me. በእኔ በጣም ደስተኛ ነው። That's what he did for Job. ያንን ነው ለኢዮብ ያደረገው። Everybody looking Job is a failure. ሁሉም ሰው ኢዮብን እንደወደቀ ያዩታል። God is having a good pleasure. እግዚአብሔር ግን መልካም የሆነ ፈቃድ፣ And God is satisfied. እግዚአብሔር ይረካል። And God is delighted on Job. በኢዮብ ላይ Become very happy on Job. ደስተኛ ይሆናል። Why? ለምን? Because Job is doing the will of God and God is working through Job. ምክንያቱም ኢዮብ እግዚአብሔርን ፈቃድ ያደርጋል። እግዚአብሔር በኢዮብ ይደሰታል። Job face become very strong. የኢዮብ ፊት በጣም ብርቱ ነበር። He's not worried. አይጨነቅም። He's not worried about his problem. ስለ ችግሩ He's አይጨነቅም። telling God, my friend should not suffer like this. ለእግዚአብሔር ይለዋል ጓደኞቼ እንዲህ መከራን ማየት የለባቸው። This is the way you're going to please the Father. በዚህ መንገድ ነው አባትን Not የምትለምኑ። coming every day speaking about your problem. ሁልጊዜ ስለ ችግራችሁ አትናገሩ። No, አይደለም። you are going to be very strong. እናንተ ብርቱ ትሆናላችሁ። And when you are strong like this, እንደዚህ ብርቱ ስትሆኑ God is going to pour down a blessing. እግዚአብሔር በረከቱን ያፈስባችኋል። There is no more need in your life in Jesus' name. ከዚህ በኋላ ምንም የሚያስፈልጋችሁ በሕይወታችሁ There is አይኖርም። no more need. Everything is coming from heaven. አሜን። ምንም የሚያስፈልጋችሁ ነገር አይኖርም። ሁሉ ነገር ከሰማይ ይመጣል። I told you, God is able. እግዚአብሔር ይችላል ብዬ More than ነግሬያችኋለሁ። you ask, more than you pray, He is able to give. ከጠየቃችሁት በላይ ከጸለያችሁት በላይ መስጠት ይችላል። You አሜን። need to believe this. ይህንን ማመን You አለባችሁ። must trust this in your heart. ይህንን በልባችሁ ላይ መታመን አለባችሁ። All will be supplied. ሁሉ ነገር I'm ይቀርብላችሁ። not in lack. እኔ ምንም ነገር አላጣም። I lack nothing. ምንም አላጣም። Lord is my shepherd. እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። I lift my hand. እጆቼን አንስቻለሁ። Everything coming from heaven. ሁሉ ነገር ከሰማይ ይመጣል። Everything coming from heaven. ሁሉ ነገር ከሰማይ ይመጣል። This is the reason we are coming. ለዚህ ምክንያት ነው In የምንመጣው። this month, በዚህ ወር your mouth is going to be filled with good things. አንደበታችሁ በመልካም ነገር ይሞላል። Malachi chapter 3 verse 10. ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 It says like this. እንደዚህ ይናገራል። God is going to open the windows of heaven and pour the blessing. እግዚአብሔር የሰማይ መስኮቶች ከፍቶ በረከትን ያፈሳል። There is no more need in your life. በሕይወታችሁ ምንም የሚያስፈልጋችሁ ነገር There is አይኖርም። no more need in your life. በሕይወታችሁ ምንም የሚያስፈልጋችሁ He is ነገር going አይኖርም። to pour everything from heaven. ከሰማይ ሁሉ ነገር ያፈስላችኋል። The windows of heaven is already open. የሰማይ መስኮቶች The ተከፍተዋል። heaven door is open already. የሰማይ መስኮቶች ተከፍተዋል። How many of you want it now? ስንቶቻችሁ More than ትፈልጉታላችሁ? you pray. ከጸለያችሁት በላይ More than you ask. ከጠየቃችሁት በላይ The good things are coming from heaven. መልካም ነገር ከሰማይ The good ይመጣል። things are coming from heaven. መልካም ነገር ከሰማይ Stand ይመጣል። your feet. እግሮቻችሁ Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። More than I ask. ከጠየቁት በላይ God is pouring down the blessing this month. እግዚአብሔር በዚህ ወር በረከትን ያፈሳል። Filling my mouth with the good things. አንደበቴን በመልካም ነገር ይሞላል። God said very clearly, እግዚአብሔር በግልጽ the ተናግሯል። righteous hand is coming to lift you from this level to the next level. አሜን። ጻድቅ የሆነችው እጁ ከዚህ ምዕራፍ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ሊያሻግራችሁ ይመጣል። Grace upon grace is coming. በጸጋ ላይ ጸጋ ይመጣል። Hey, favor upon favor is coming. በሞገስ ላይ ሞገስ ይመጣል። Hey, you are going to be lifted from heaven. እናንተ ከሰማይ ከፍ ትላላችሁ። God, your heart and mind in Christ Jesus. አይምሯችሁንና ልባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ አድርጉት። Protect your heart and mind in Christ Jesus. ልባችሁንና አይምሯችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ God ጠብቁ። is pouring down the blessing. እግዚአብሔር በረከቱን There ያፈስላችኋል። is no place to keep it. You have ማስቀመጫ everything ስፍራ enough. አይኖራችሁም። አሜን። Amen. Pour
all the blessings from heaven, በረከቶች ሁሉ ከሰማይ ሲፈሱ there is no place. ስፍራ አይኖርም። Everything is full. ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። You are no more in need. ከዚህ በኋላ ምንም አትፈልጉ። But God is going to give you. እግዚአብሔር ግን እየሰጣችሁ ይቀጥላል። Running over blessing. አሜን። በበረከት ላይ መፍሰስ። Running over anointing is coming. አሜን። በቅባት ላይ የሚፈስ ይመጣል። Show your hand and receive. እጆቻችሁን አንስታችሁ This is ተቀበሉ። for me. አሳዩ። ይህ ለኔ ነው። Today I found favor and grace. ዛሬ ሞገስና ጸጋን Every አግኝቻለሁ። eyes are closed. አይኖች ሁሉ ይከደኑ። I can see more angels are here. ብዙ መልአኮች እዚህ እንዳሉ I can see ይታየኛል። more grace is here. ብዙ ጸጋ እዚህ አለ። More favor is here. ብዙ ሞገስ እዚህ አለ። Oh, this is true. ይህ እውነት ነው። Completely true. ሙሉ በሙሉ እውነት ነው። Already my hand is receiving something from the throne. አሜን። እጆች አንድ ነገር ከሰማይ I ተቀብለዋል። want every hand to receive from the Father in እጆች heaven. ሁሉ ከሰማይ ካለው አባት እንዲቀበል You came ይፈልጋሉ። to the house of God. ወደ እግዚአብሔር ቤት ነው Thanking የመጣችሁት። God for this month. ስለዚህ ወር እግዚአብሔርን And አመስግኑ። starting new month with a new blessing. አዲሱን ወር ከአዲስ በረከት ጋር New help, ትጀምራላችሁ። new grace. አዲስ እርዳታ፣ አዲስ ጸጋ። Your enemy is destroyed. ጠላታችሁ ጠፍቷል። Unrighteous people are destroyed. ጻድቅ ያልሆኑ ሰዎች ጠፍተዋል። Favor and grace is coming. ጸጋና ሞገስ You መጥቷል። came to the house of God. God made you righteous freely. አሜን። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስለመጣችሁ እግዚአብሔር በነጻ ጻድቅ All አድርጓችኋል። grace is coming. ጸጋ በሙሉ መጥቷል። Righteous hand is coming. ጻድቅ እጁ መጥታለች። You are going to be well. እናንተ ጥሩ ደህና Good ትሆናላችሁ። health is coming. ጥሩ ጤና ይመጣል። Good things are coming. ጥሩ ነገር ይመጣል። Good gift is coming. ጥሩ ስጦታ ይመጣል። According to the riches in heaven, it's coming to you. በሰማይ ባለው ባለጠግነት መጠን ይመጣል። God is able. እግዚአብሔር ይችላል። God is able. እግዚአብሔር ይችላል። God is able እግዚአብሔር to ይችላል። bless you more than you ask, more than you pray. ከጸለያችሁትና ከጠየቃችሁት በላይ ሊባርካችሁ ይችላል። God is able. እግዚአብሔር ይችላል። Keep your heart and mind clean in Christ. ልባችሁና አይምሯችሁን በክርስቶስ ንጹህ አድርጋችሁ ጠብቁ። God is working in you. እግዚአብሔር በእናንተ ይሰራል። God is working in you. እግዚአብሔር በእናንተ ይሰራል። This አሜን። is His will. This is His work through you. ይህ የእርሱ ፈቃድ ነው፣ የእሱ ስራ ነው በእናንተ ውስጥ። Don't ask why it is happening. Don't ask. ለምንድን ነው ይህ የሆነው ብላችሁ አትጠይቁ። This is God's will. የእግዚአብሔር ፈቃድ This ነው። is God's work ይህ የእግዚአብሔር ስራ ነው in your life. በህይወታችሁ In your life. በህይወታችሁ። And it's happening. እናም ሆኗል። Making you strong. ብርቱ To ያደርጋችኋል። bless Job double, God allowed this problem. ኢዮብን በእጥፍ ለማባረክ እግዚአብሔር በኢዮብ ላይ ይህንን ችግር ፈቀደ። Some of you going to receive double blessing in this month. አንዳንዶቻችሁ በዚህ ወር እጥፍ በረከት ትቀበላላችሁ። More than ever አሜን። before. More than ever before. ከበፊቱ በላይ This problem came because to bless you double. ይህ ችግር የመጣው እናንተን በእጥፍ ለመባረክ ነው። This suffering came because to bless you double. ይህ መከራ የመጣው እናንተን በእጥፍ In ልትባረኩ the ነው። name of Jesus. በኢየሱስ In ስም the name of Jesus. በኢየሱስ ስም Oh Rama Shababa Reka Baba. Hallelujah. 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 Something new happening. አንድ አዲስ ነገር ይሆናል። Something wonderful happening. አንድ አስደናቂ In the ነገር name of ይሆናል። Jesus. በጌታ In በኢየሱስ the ስም name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም Receive it. Receive it. ተቀበሉ ተቀበሉ። Your አሜን። mouth going to be filled with good things. አንደበቶቻችሁ በመልካም ነገር ይሞላል። Your mouth is going to be filled with good things. አንደበቶቻችሁ በመልካም ነገር ይሞላል። Good God is giving you all the good gift. መልካም አባት መልካም የሆነውን ሁሉ ይሰጣችኋል። The grace is coming upon you. ጸጋ በእናንተ ላይ ይመጣል። All things, all times, all sufficiency is coming. ሁሉ ነገር በሁሉ ሰዓት በሁሉ ብቃት ይመጣል። To do every good work. ሁሉንም መልካም ስራ Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። Bless አሜን። you with the good things. ከመልካም ነገር Bless you ይባርካችኋል። with the good things. ከመልካም ነገር ይባርካችኋል። Everybody silently show your hand. ሁላችሁም ዝም በሉና እጆቻችሁን አሳዩ። What you are receiving is yours. የተቀበላችሁት የእናንተ ነው። አሜን። What you are receiving now is yours. አሁን የተቀበላችሁት የእናንተ ነው። አሜን። Your Father is giving. አባታችሁ ሰጥቷችኋል። Your Father is giving. አባታችሁ ሰጥቷችኋል። No one can take it out of your hand. ማንም ከእናንተ እጅ የሚወስድባችሁ የለም። Almost everybody receiving something. ሁሉም ሰው አንዳንድ ነገር ተቀብሏል። Everybody receiving. ሁላችሁም ተቀብላችኋል።
Take it. This is yours. ውሰዱት፣ የእናንተ ነው፣ This is yours. የእናንተ ነው፣ ውሰዱት። Nobody can take it out of your hand. ማንም ከእጃችሁ ውስጥ የሚወስደው የለም። What you are receiving now, አሁን የተቀበላችሁትን ነገር permanent, ቋሚ ነው፣ double blessing, እጥፍ በረከት ነው፣ double blessing. እጥፍ በረከት ነው። Thank you, Lord. አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ። This day is a blessed day. ይህ ቀን የተባረከ ቀን ነው። አሜን This is the day that the Lord has made. አሜን። ይህ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ናት። Good things are coming. አሜን This is the day that the Lord has made. Good things are coming. አሜን። ይህ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ናትና መልካም ነገር ሁሉ መጥቷል። Amen. አሜን Amen. አሜን Thank you. Thank you, Lord. አሜን። አመሰግናለሁ 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 አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ Rashaka. ሃሌሉያ 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 Rikadi ሃሌሉያ። riba barashika አሜን baba. አሜን አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ When God is giving, who can stop his hand? እግዚአብሔር ሲሰጣችሁ ማን ነው እጁ ማስቆም የሚችለው? Daniel 4:35 says, when God is giving, who can stop his hand? ዳንኤል 4:14 ይላል እግዚአብሔር ከሰጠ Daniel 4:35. ዳንኤል 4:35 ይላል እግዚአብሔር ከሰጠ እጁን ማን ሊያስቆመው ይችላል? No one can stop it. ማንም ሊያስቆመው Your አይችልም። Father is giving to you. አባታችሁ ለእናንተ ሰጥቷችኋል። Take it. ውሰዱት። አሜን። Receive it. ተቀበሉት። አሜን። You will have it in this month. ይኖር በዚህ ወር ይኖራችኋል። Your eye will see. አይኖቻችሁ ያያሉ፣ Your ear will listen. ጆሮቻችሁ ይሰማሉ፣ Your mouth will praise. አንደበታችሁ ያመሰግናል። አሜን Your hand will be lifted and praising God. አሜን። እጆቻችሁ ከፍ ብሎ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። Today you may not know what you are receiving, but your hand will lift and praise God what you receive today. ዛሬ ምናልባት የተቀበላችሁን ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ታመሰግናላችሁ። It's a good thing. ይህ መልካም ነገር It's ነው። a good blessing. ይህ መልካም በረከት It's ነው። very good. መልካም ነው። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም In Jesus' name. በኢየሱስ ስም Amen. አሜን Amen. 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 Hallelujah. Clap and thank God. Hallelujah. 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 Hallelujah.